بۆچی تورکیا وان دەمێن داهاتیدا هەوڵا ئاساییکردنا پەیوەندیان خۆ دەدەتن دەگەل وڵاتێن تایبەت یەن ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و هەروەها تایبەت سووریا و مصرێک و ئەف 11 ساڵن ناکوکی دەگەل وان وڵاتانە هەنە دەخوازی چ مەسیجێکی بگەینیتن لەسەر هەمان مژارێ من میوانێکەیە بەڕێز ئیبراهیم ڤارلی بە سپۆرێ سیاسەتا دەربە کو لە ئەستەمبولێ شوەیەکی ڕاستەخۆ دەگەلمە بڕیا سکایپیە بەڕێز ڤارلی ڕۆژ باش تو بخێراتی ji بۆ کوردستان 24 هەوڵە ئاساییکردنا پەیوەندیên تورکیایە دەگەل مسرێ تورکیا دخوازیتن چ مەسجێکی چ پەیامێکی بگەهێنیتن بۆچی دوی دەمیدا Evet, Türkiye seçim öncesinde Belli Türkiye beri hilbijartına hükümet AK Parti beri hilbijartına trafiği hızlandırdı çünkü buna giringi lezgini de siyasete xaya dervej ber ku pevistiya ve heye la ma Türkiye'den haber krizekle gelek ciddiye siyasi ve abori de da ku ve krizi çareser bike de gel velatın kendav İmarat Mısır pevendiyen xad xaze rast bike baş bike jiber ku başkırın avan pevendiyan pereye Vataya xo pere de bu xarabine lama Arabistan'a Saudi jixo pere şandı bu pereye ciddi şandı bu Türkiye'yi sermaye Arap o ev petrodolar de beba avacan na canı hükümeta AK Parti aliyen siyasi ve aliyen abori hene lama ev kavla siyasiya rojlatan avin dürüst buye Türkiye dixwaze em carekedin van peyvendiyan rast bikin ve kavre rakin peyvendiyan xwe baş bikin dixwaze vê jî di siyaseta xwe ya Tirkiyeyê de hikûmeta AK Partiye wekî ku vebûn çê dike vebûnên demokratîk pêşveçûnên asayîbûnên demokratîk çê dike dixwaze vê Berez Varlî ev asayîkirina peywendiyan yên Tirkiyeyê digel Misrê digel Sûriyeyê digel İsraîlê digel İmaratê wê bibine firyatras ji bo serketina Recep Tayyip Erdogan yan AK Partî di helbijartinên çardeh Gulanê da tabii ki Bêguman de negihîje wê ji ber ku rejima Erdoganî AKP AK Parti'ye nikare çi listikan bike bila bike çi vana biran bike bila bike çi bi Şamê re hevdîtiran bike çi bi İsraîl û Sîsî ve Recep hev destê wan bike çi bike bila bike çi manevra nikare wî rizgar bike wê rizgar bike lewma Tirkiye di rewşekê gelek xirab diye ji aliyê aborî de ketiye asteke gelek xirab duwarê civakî û siyasî de di nava krîzeke mezin a rejîmê de em dibînin îro karesat bi ser karesatan rû dide li Tirkiyeyê lewma çi manevrayên wiha bikin bila bikin nikarin bigihîjin encamê binêrin berî niha du rojan İbrahim Kalın şewirmendê Serokkomariya Tirkiyeyê li Washingtonê xwest piştgiriya Amerîkayê werbikire ev du rojin li wir e İbrahim Kalın li Kongreyê digel senatorên Komarî û Demokratan hata bahev AK Partî dibîne ku şikestinê dibîne lewma bi hewleke mezin bi canê xwe ve hewl dide hêzek bibîne da ku serkeve şikestinê neyîne di hilbijartinan de lê çi bike bila bike şikestina ev rê ev şikestinê AKP de hilbijartinan Berez Varlî eger diqqet bidey destpêşxeriya asayîkirina peywendiyan ji Tirkiyeyê ji Recep Tayyip Erdogan ji AK Partiye li hember Sûriyeyê li hember İmaratê li hember İsraîlê li hember Misrê jî ku niha Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê li Misrê ye kewate ew nakûkiyên ku heya niha durust bûn di navbera Tirkiye wan welatan da Tirkiye şaşiyeke ji Tirkiyeyê bûye ji AK Partiyê bûye ji Recep Tayyip Erdogan bûye Şimdi bu ilişkilerin bu boyutu Naha ev peyvendî dema gihîşte ve astê berpirsê sereke hikûmeta AK Partiye Tirkiye bixwe lewma xwestin ku Tirkiye li Sûriye rejîm biguherin gotin em ê
داویه دا سرات اسدی بینن و فتنه که وها درست کرن لسوریه پشکریه جهاد پرستان کرن جهادیان کرن نهاجی دیکن لسوریه چهار اپراسیون مزین سربازی کرن لباکور سوریه ترکیه بفعیل دیگر ارتش آزاد سوریه و جهادیستان کار دیگه هفکاری دیگه لوی داره هن بسر آخن ولات کی دینه هن لوی داره çatışmalara dönüşmesine neden oldu. Şimdi de yol açtı. دبن سدما شهر و پپچونن مزن Kaldı Türkiye. لو ما تركيا دوي داري ما دبن قابل اكا مزن ده قابل اكا مزن درست كر هون رشاشيك بشاشيك يدن دخازن سر راس بكن لي اب سر راس نابا مصر جي كو بيوندين و ديگل تركيا تك چبو سدما سركا تركيا يا تركيا بخايا جبر كل دي خواستن كو بشكريا و دسراتا اخواني بكن هولدان اب ستوان ترکیه یعنی ستوان یا ترکیه جبر کو اخوان دکاره بچه مبارک به سیسی دکاره هر وره یعنی هون دوی نبکن مسئله لور مسئله خویا ناف خوی هون دوی دمه دبن تهمت بار شاشی هون دکن برس ابراهیم فارلی به سپور سیاست ها در ول استانبول gelme و gelek سپاس